engiyenzayo ukuthi nxa kukhulunywa ngokuthi ilizwe labuya njani kumele kumeshene amabutho omabili, iZIPRA neZANDA. Kungakhanye ngani kulelinye ibutho elingenzanga lutho. iZIPRA yachaya esipolilo because iZIPRA yayesilobutho leMandebeleni, yalibutho leZimbabwe yonke entirely. Kuyifana futhi leZANDA yayisebenza isemathebeleni South ngoba yayilwela ilizwe ukuthi bahlangane ndawonye iZIPRA and ZANDA as one team but from different angles of the country. Siyafisa ukuthi nxa sikhuluma ngamabutho la amabili siwameshene omabili ukuze abanye bangaze babuza ukuthi kanti laba abanye abameshenwa njani. Kuyasilimaza as a party, kuyasilimaza as a country ngoba iZIPRA izazibuza ukuthi why thina singameshenwa. Nxa kumeshenwa iZANDA yodwa kumeshenwa iZIPRA yodwa, iZANDA izabuza ukuthi why kumeshenwa iZIPRA yodwa. We are one. We belong to one country and one Zimbabwe and one president who's Ndlovu.